Hey mga guys, anian na punta no. I am proud Bistag Boy, Kuya Dance. So, sa wala pa lang kaila sa kuha, ako si Dennis Salinas, pero tawgalan ko ninyo og Kuya Dance. Ani ata diri no kay mananom na pudta og kanang hiwaga nga kakao. Pero dili kakao atong hisgutan ani. Ang atong ginabuhi atong hisgutan ani may tungod sa usa ka tao nga ginganlan og si tao nga ginganlan og senaryo. Ang senaryo manggod, gitawag ni si Siya og senaryo. Kaya ang kaagin ini pero may doon kasabaan ni Lolo Dongkoy. Tawagon na to ni Lolo Dongkoy ang may tungod ni nga istorya. Kay si Lolo Dongkoy sa una niadto sa siya siyang bukid kay nananom siya og kanang kakao. Pag adto dito nakita niya si kuan senaryo. Iya kining gisugo nga piyang kining paubanon kapanamtamnon og kanang kakao. Pag anak niya nga Naryo magtanom tag kanang kakao. Ana senaryo. Di ko. Kay gikapoy ko, gikan ko og kanang nagkuan ba, kay gikan ko sa syudad. Nagkuha pa ko kanang kuan kaya maayuhon ba. Mao to yung gingon ni kuan ni Naryo. Pero pag ando ni Lolo Dongkoy, yanas Lolo Dongkoy, Kung dili ka mo uban, adunay binugha diha. Punalan tagid ta ka. Kung di ka mo uban sa akong bukid, kay mananom taog ka ng kakao. Kanindot mo itong kakao, kay may pagtalaw nimo, pagkaugma, mubunga na. Ay, mao to yung gingon ni Lolo Dongkoy, kanaryo. Yanas Naryo. Sige lo. Kay bago na nga variety nga kakao lo, kay kanang kakao god kay mo pay pagtanom nimo sa kakao, pagkaog mabunga na. Kaya ko na lo. Mao to yung gingon ni Naryo kay Lolo Dongkoy. Matod pa ni Lolo Dongkoy. Yanas Lolo Dongkoy. O lagi, kaya kini magod nga kakao. Kay gikan ni sa made in China gud nga kakao ni kay mo pay pagtalaw nimo ni nga kakao, pagkaugma, na nakay maharbit nga tsokolate. Tapos pagbuak pa lang nimo sa kuan kabunga ni nga kakao, adunay mga tsokolate nga daghan kaayo. Tapos mag-motivate ko ingon ni Lolo Dongkoy kanaryo. Matod pa ni Naryo. Tingon siya. Sige lo. Kay mauban na lang pugo sa imo ha. Kay asa dapit ta mga tong bukid lo. Matod ni kuan Naryo kay siyang lolo. Ningon si Lolo Dongkoy. Siya nga po. Dito ata sa bukid nga ginganan og kanang Nazaret. Kabantay ka to nga Nazaret. Katong Nazaret manggod. Dito bukid kay to. Dito ata manom og kanang kakao. Ningon si Naryo siyang lolo. Sige lo. Kay samtang gigutom na pugo lo. Manguli na talo. O di na pugoto mga atong istorya. Samtang ang kini nga kakao kay variety.